IOBTV. Stephen Adom Kyei 72 hours. Sasa asamana okanye sa obetime bie esumade bi so a efa nkemofo anase nkemosomo no ba sakadawa ya ma Stephen Adom Kyei 72 hours sa ofa mbeyi ne ho ano na ombie sa esumade a onimfa Islam som ana nkemofo ho no enye Muslims yanko Muslims no so na Muslims no so asem bia ba now ebe video bia mo ahwade some kai say Shampoo Keseɛ ho a ye 25 year judge bi kuratimi ye timi sign criminal case cite criminal case ya e koduru high court ana ye shoot ni omo shoot ni down yi hwade wa ha saa asɛm na opanini ka sɛ ono so nim kramofo secret na sɛ kramofo ni shampoo ankasa obe review omo secret yenti ase kramofo ni so agigala yenti ha Seda enkwa kumebia moja na memebia ba ento yo sof uyo nyamenepa oya blogger oya presenter na minia mebe onti asia odofo menya rash judgment what your platform no fabi samasem enunti ena ende ba sakadawa yintina your platform yiso na yesre ya papa the voice of God Adom Kyei say was say esumade bi wo Islam mu ade bi wo ho a ehinta e wo Islam mu ade bi wo ho a eye secret e wo Islam mu yesre ne say ombie sumaye na yehu sa ehinta de na o se obebie so e dia fa nkrimo right eti ye nuanum kramofo no so no this time around omo say no sa asem na papa ne kan ye no omo da omo na e na magana fo bebre so no adwere omo say a dear secret no one kramum. In fact, one more year research, fire religion, what dear, some of us we know. And Kramophone so no one maybe and Yamato to be one more ideology, the control Nipamu will be a religious tourism. Say another Nipano Namra, Saudi Arabia, Saudi Fonia Sika. We know all these things. They have their own traits and one more so belief system, one more delusional tactics. So Mutimikas, one more heaven, no more virgin for. In fact, they are not different from Christians. Islam and yet different from Christianity. I obi ni papa we ma me ni kokobani na mamle bani omu nyina aduka daya the same people. So but Muslim for no hu ni say de papa ne ye pani no ka asem no se wonu omu secret no nkramofo ne da omu na em so mo dwen say papa ne betumi alle ambush bi na we ka asem bi ama in fact but says the econo ebe ye de say nkampa se papa no so nim bibi no ka ne sa akekade abufuo kan ya eno na kire se papa we ye nipa enipa na nebufu enipa na kikansem enipa na kasem wia no wono no ho but na to da beti papa say na waso wonim da chain wonim I mean interesting eti nkramofo no ese wo mo pese wo mo de papa no say omra bonten na omeka de wonim efa Christianity Islam ho yentie wo mo fu analysis about Adom Kyei bia yentie no ni Adom na ya dan Edna Sakodani so according to Kremofo atem. Ubuade. Na meka mo nso won de. Anan Kremofo ya se ne mo ana. Ubuade. Met me pie ni amaso. Sa esumade ya papa se Kremofo di agura obebie so no. Eno na ende me Mokhtar Abdulrazak Malaika Osedan Kwa Junior. Ye gina ha na yasre ya papa the voice of God Adom Kyei say sa esumade no. Ade a osi onimu a obebie so no. Ombie nso fa nkyere wiase mu nipa. Na obiara ehu adekode potea ewo esum ni mu a osi onimu a obebie so no ombie so fa nkyere ye na enya ntiase enfema adasama nyina na emum sane waka asam de to wo se enkemofo mu fi se minnimu modia na mudi agora mebie so se kasa no ekasa na se we mbie bibia so amfa nkyere a se de buru se de nyado na me yaye se watu futuro edegu adasameni ewa abra kasa na wakan no eso amanfa so ana anya ntiase amfa ma adasama entie pese saa kasa no yenye mu ntiase na yehunu ade a oka ho asem se obebie so ombie so na yehunu se ampa Islam so mu no we ni adekode potia eye esumade ana eye secret a ewa Islam sumu entie yesre ya papa Adom Kyei the voice of God say ehinta de a ewa Islam secret a ewa Islam sumu ombie so kire enne ene ochine ya ye twen no se obeba be bie so e dia kire ye abrantie no ni Adom na ya dan Edna Sakodani so according to Kremofo atem
na meka mo nso won de ana nkremofo ya se ne mo ana Ashakadawa yede yabota ya ne se yebebo Islam hu dewuro edi Islam ho adanse de akira da sama. Okay. Enti edu ni say no a na akoba se obi epre nani se obi so osu nani wa tikramofo ne tena se din no omo so ahu ne se ase opani aka asem bi ato a so wono ma meyi ano a ebebo atia wono nti wo maba se no omo kire opani adum kire ase animanimu ye wo ma kire secret ko e wo Islam no mu na ba shaka sheik onye so se opa wo asem de ebize ebi ade ewunim no woni bibi town na wo kopuchi no be ka asem bi afa wonti ase wo be walai ya na eduru ha no me walai bia o me mamu me walai sem bia o ko den no be ka asem bi na be yesa wo be walai ya waso be hye ewuni a so na openi so no enti susu ampa se de wono so wonim da achen eno wo timi ka asem bi sa se wonim mo secret na se e ba na se secret wo ka sa won ka se amanfo be dwalai o en se e ekoba ni sa se another strategy bana wo de yen kata se yemfi a still na amafo be ka sa papa na ade because wo de akukuduro ne ka se wonim mo secret nti nkramofo nko dan so bebu sa questions na the question we no wo me koso so abusa sa o now the me pesa me kan ye say religion wo especially the omudi free baby aba no e divide nipa no a divided attention it munya focus it how to some will come together to build a country no there be religion will divide and rule and a bit separate mo through baby kra mo be kom ho mo be twatra to mo so mo tese eniema sa de ni e baby no ti won say opani adu je di asemo kan ye kremofo na for mo de say omo so mo ye the original Christians no wo mo so for mo de now they are going to fight and you fight and to kwa ideological fight to confuse the masses. So very very dangerous. You catch them say enipa fa ho adwen na sa niema we nu nyina ye nipa yode nipa niema wono mo ye dia defend wo mo enti susu ampa senka nyame na wo ko ama no a enka eniema we besi wo mo ko e dia ma wo no ho de wo training nipa no de som ni ja no sa no ye no nti wo ko ama wo ho wonya nyame bia na wo ye bibia ma no onya hwe ma nyame e bi se de nyame contest ni site sa ampa se kamo ye dia ma nyame a enka ya mu nku nipa kamo nkoko dabi kamo jama no especially Christopher no kwade wo se munya ma ni nyina mo munyini mo amasem o enso mutimi kokko ntokwa ko twatro ko bopa I mean it doesn't make sense. Mo messages ni does not make sense. Enti masramo fa ho adwen asama ade omu obi ese wo ye de wono so wo nyame afa na frɛ na wo ye no eye wono na eye ne mema asɛm na wo ye ne ma asɛm de wo ye ni nyina ye wono ne odi ya de bi de promote no ho nyame bia nsoma no onkuma ala bia nka so bia nkokoma no because 1,000 years they can never ever so mo kwa akobo amane a kira la say eko na de ma ye no yako awie ana ye ba beje futu wo mo boa eye onipa adwene ene wo mo adwene aye adwene mu asɛm eye ideology imaginary obi da no wo imagine say ko benya na watu ontimi ntu da pacho tie ni pa eti nkofo na deceive mu ache ho momfa mo adwen na de ya nse wo mo obi omo deceive wo mo no na asa da ne ntokwa ukoka no mbuafu eti enu Muslims so question a adu chedi aso wo so question ti no say wo mato question aba in fact enra minisa aba sha kafo nkofo ni bi kasai wo say every day on to say papa na be ya no every day wo me reply no say wo body chem say o mo pese wo secret a wonim e wo Islam wo so pese wo no fi say wo mani pa bi anya adwene bi say there's something secret e wo Islam in fact nkramofo no pese wo mo say wo de ne dia so mo ya tenenefo e hanbofo kura chen asa Christopher na eton niema wo mo hyehyehye committee asa ya no mo pese wo do betwitwi wo mo enti wo mo te sa no in fact wo mani anye fi say amanfo so ba be hunu say bibi hye wo no to nti get ready Adom Kyei bia now yanko ha say na yenhwe champion
ma di asa ho na champion ma asa no wo sa no ho onu bi ntia na me hu video na champion ma de e papa we ho me feel no me ada no brutal Adom Kyei dia obedi asa na oni bokofo no ekọ ho se mre bi omotu kokon tokwa no mo de asem bi asem koto nanim ma wono so bompa ye ma wo mo na wo ma ba da na se wo na sori dem ho na enu na wo ba hwi champion ma ye be shefu gu na wa be di asa nti ye be di asa obi amfa ne handkerchief champion ma be lady crusade no yanko yanim Mudia me sina mu sana mu nimu no mudia mu nimu no mo sa 4 years ya na mu hu Adom Kyei dia ore ye ni asa kakra Ademu ba jono ni nyina da ne samafo I swear to God Kyei phobia monko Adom Kyei ankwaje royalties misramu House of Folk monko royalties for Adom Kyei ho Rose phobia we never say that Adom Kyei is a great ore enti papa ni di asa enti enwum That's right. Bokofo no na wo mko sra no wo mko Philadelphia movement na wo mko ye no mko man mogu ne bi na wodi asa kakra na ye twanwom na menu se bokofo no so nim sa anwom no to dia na se ne ya se ko mo mpo damba nwom so damba